سینان ازاراز سروکی بارویوانه دی لگل مبه برای سینان هو گلب خیر هاتن پاکتا کوتی چاواره گرند جوت مهدا بیرا گهاندن و گرتین سیاسی بگره برخوا یا نه دی چاوابه بلا شوی دست بی بکن پیشتن دم باش واره از دخوازم آخافتن آخر سر زمان ترکی بکن çünkü زمان کردی belki o zeyde tekniki tıştı tekniki hem ne ben bağlı. Öncelikle şunu belirtelim. Tabii çözüm ya da barış süreci dediğimiz bu süreç sizlerin de bildiği gibi işte Sayın Pevaca Aşti ve kakuyaj got pişti banga Brez Bahçeli Despekru piştraji Brez Öcalanji banga PKK kir u daxuyaniyen wan hatin dayin PKK biryarek wergirt u dve biryare da got ku edi li Türkiye'de çakan bikar neyne Barış Sinan پیوندیا برای سینان وزاراس کو سروکی بارویا وانه بو لوانه میوانه مبو دیاره قطبو و گریا تمام برای سینان کرم که بردوامی بده. On sağ Sayın Öcalan'ın zaten çağrısının da Banga Brez Öcalanji jixwa zelal bu gotu bu kode şerreki çekdari li Türkiye encama ve nebe u kuj boy çara serkirna ve perskireke li Türkiye dve eva ku Türkiye be warataki demokratik u çarçovaya aştiye da ev gel be hevdara بجین بوی آوایی آنی بود زمان البته امجی دزانن اف شرک و 40 سالن زیاده تر بردوام دیگه لگل خواه بمپیکرین مافان آنی گلک بمپیکرین مافان هبو و بری وی پیواجوی جی وکه ام دزانن ناسنامه کردان ندهات ناسکرین و نزیک بونا دموکراتیک و حقوقی نبو همو پنگا وین اولهی بون و دموکرات و کریار ندموکراتیک دهاتن جی بجی کرن و تشت نه حقوقی دهاتن کرن و لگل خواه فی تشتی چکر گلک تشت نه سایی هاتن کرن لگل وی روشان دموکراتیک demokratik bir aşamaya geçeceği ya da haklarına kavuşacağı bir aşama olarak görmekten ziyade Jibbilikan ve konağı ve konağı ka demokratik jibo Kurdan vara u Kurd mafya xabigranne am ve demokrasiya Türkiye am ve demokratik buna Türkiye ve dibinin u de hukuk serdest bed encama ve pevajoydan و پولیتیکای ترکیه کدل روزلات ناوین جبر پرسکره کا کردی بجید که دوی بگوهرتن و بگوهره و روشکا آشتیه به آوا کرنده انجام آوری که انجامن دخوازم لسر و پاکتی زیده تر امرا وستند مسئله گرتین سیاسی دا صدم چبون کو پاکتا انفاظه یا مهاگولان گرتین سیاسی نگرد؟ Yani şöyle belirtelim. Bevi avay az binim zaman mebxaji ura giştiji heviyek mehabu u kode de yasa infaz ya cibcikirna cezayı da eftişt habe devam da amkan tavanın siyasi ku zedeter Kurd rubriye van tıştan dibin devi varida تشتكي أريني دفيا سايدا جهنة قرد لي هيفيا كرا قشتي هابود في واريدا لي أفتش لقيال خاف نيرين درخستا هولي چارة سركرنا برسا كرد تاني نب درخستنا ياسا انفاز يا جيب جيكرنا جزائر سين ورداره اف برفرها و جه چارة سركرنا ويا كيجي پارلمانتوية و پارتين سياسي جي parlamentoya nişan dedin u Brez Öcalan jî dibêje ku de ev tişta li hevkirina civakî ev tişt were çareserkirin û ji ber vê tiştî jî yani serarastkirina înfazê yani cîbicîkirina yasaya tawanê divê bêkirin û divî werî da pirsgirêkên bikaranîna zimanê Kurdî hene diwarê hev
وەک هەڤیە هەموو وڵاتی بوونێدا هەنێک تشت دەوێ بێنە چارەسەرکردن دەوێ قەیوم بێنە چارەسەرکردن قەیوم بێنە ڕاکردن و مافê xwepêşandanan divê welatî bêne bikaranîn ji ber ku li dijî van mafan gelek qedexe û sînordarkirin hene di van waran da gelek serarastkirin divê bêne kirin. Şert û merj lazim min bû berdanagirtiyên siyasî? Ji berdana girtiyên siyasî tabii ki yani yasal düzenlemeler gerekiyor. Divê tiştên yasayî bêne kirin, serarastkirin yasayî pêwîstin. Divê em vayê bikine du beş. Yek divê endamên rêxistinê ku dê çekên xwe deynin divê bên beşdarî civakê bibin ji bo ku vê tawan ji holê bê rakirin pêwîstî bi derxistina yasayekê heye. Ji ber ku divê ew endamên rêxistinê divê çekên xwe deynin û dê berin beşdarî navê civakê bibin. Yek ji ev he. Ya din jî hinek kes hene ku endamên rêxistinê ne û digirtîgehê dane û lê belê li gel van jî hinek kes hene ku ne endamên rêxistinê ne kesên sivîlin û ji ber van tawanan bi awayekî ne yasayî di çarçoveya vê yasaya terorê de ceza wergirtine hene. Ev kesên hene ji gelê bilî wan girtiyên nexweş hene û hinek kes hatine wê astê ku digîştine qonaxa mirinê ye û nayên berdan hene. Ji bo ku ev tişt derbasa aliyekî pozîtîv bibe divê yasa bêne derxistin divê hem yasaya înfazê ya cîbicîkirina tawanê biguhertin û yek ji divê yasaya terorê jî bêguhertin.